izina Kigali wumva uvuga cyangwa usoma mu nyandiko kenshi naryo ntiryahozeho, muri make ntiryaremwe n'Imana, ahubwo ni umunyarwanda mwene gihanga wari hanze. Mu kiganiro ikinyamakuru Igihe cyagiranye n'umusaza Kanyamugenge Joseph, yatangaje ko yibuka ko hari inyubako yo kwa Rubangura hahoze ari mu rugo rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Yongeye ko hahoze Tom Muhima hari mu gikari cy'umwami. The Update TV ni insigamigani nyinshi tuzi zivuga kandi zitsa cyane ku budasa bw'iwanya aho uvuka nk'izi zikurikira: amahanga aragendwa ariko ntaturwa, kandi ngo ntashya ry'ishyanga, ngo ijya kurisha kandi ihera ku rugo. Aha nabwo baba bitsa ko icyo wakora cyose cyiza aho kugikorera ahandi uba ukwiye guhera iwanyu. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe inkomoko n'iterambere ry'umujyi wa Kigali, uyu benshi bemeza ko ari umujyi kubamo bisaba kuba maso ugafungura ubwonko, bitaba ibyo ugasigara. Ari nayo nkomoko y'ijambo benshi bakunze kuvuga ngo Kigali si Kigoma, aho baba bavuga ko Kigali atari ahantu ho kubaho ujenjetse. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro ucyumvira ijwi, nta kabuza ndi Didier Panda. Kaze neza mu isi yo gusesengura. Birashoboka ko wabona abanyarwanda benshi bumva Kigali batarayikandagiramo kandi bavuka bakanatura mu Rwanda, ariko kubona muri butarumva izina Kigali ntibishoboka, kuko ryamaze no kwambuka rirenga imbibi z'u Rwanda, aho n'abanyamahanga basigaye birahira uyu murwa mukuru w'u Rwanda kubera impamvu zitandukanye zirimo umutekano, isuku, kugendera ku mategeko no korohereza ishoramari. Gusa nubwo inshuro abantu bavuga izina Kigali bakanaryandika zitabarika, abenshi ntibazi inkomoko y'iri zina n'uburyo ryaje guhabwa umurwa mukuru w'u Rwanda. Mu miterere y'ururimi, izina bwite ry'ahantu cyangwa ibidukikije riba rifite imvo n'imvano n'ibisobanuro byarwo mu rurimi ririmo. Abantu nibo bafite ububasha bwo guhanga izina ry'ahantu cyangwa ikintu bitewe n'uko ari nabo n'ubundi babikoresha mu rurimi. Izina Kigali wumva uvuga cyangwa usoma mu nyandiko kenshi naryo ntiryahozeho, muri make ntiryaremwe n'Imana, ahubwo ni umunyarwanda mwene gihanga wari hanze. Umusizi akaba n'umuhanga mu mateka y'u Rwanda Nsanzabera Jean de Dieu avuga ko izina Kigali ryahanzwe mu 1378 n'umwami witwaga Kigeli Mukobanya ubwo yari amaze gufata Ubwanacyambwe. Uyu mwami ngo yahagaze ku musozi uzwi nka Mo Kigali, yifata mu mayunguyungu araranganya amaso yitegereza igihugu. Ati igihugu ntikikiri udusozi duto, ahubwo cyabaye Kigali. Kuva ubwo uwo musozi yabivugiyeho witwa Kigali. Izina ryaje kwaguka rikitirirwa agace kose uyu musozi uherereyemo. Mu gisobanuro cyaryo, izina Kigali ribumbatiye ingingo yo kwaguka, bivuze ikintu cyagutse. Umwami Kigeli Mukobanya yarivuze asobanura ko igihugu cyagutse. Mu bijyanye n'amategeko y'igenamajwi n'uturemajambo tw'izina Kigali, urubuga newworldencyclopedia.org rugaragaza ko rigizwe n'ibice bibiri. Hari agace kabanza prefix ki gakomoka mu rurimi rw'abitwa Bantu, n'agace ka kabiri Gali kava mu rurimi rw'Ikinyarwanda bivuga cyagutse. Bantu ni ihuriro ry'amoko asaga 400 yo muri Afurika abarizwa muri Cameroon, Afurika y'Epfo, Afurika yo hagati na Afurika y'Uburasirazuba. Ahuriye ku miterere y'indimi bavuga zijya kumera kimwe Bantu language n'imigenzo bakora mu mico yabo. Bivugwa ko aba Bantu babaga muri Afurika y'Uburengerazuba mu myaka 2000 ishize, nubwo hataremezwa neza impamvu yatumye bakwirakwira muri Afurika yose. Kigali yari ubuturo bw'abamahagana mu myaka y'1700, yaje guhinduka umujyi ahagana mu 1907 ubwo Umudage wayoboye u Rwanda bwa mbere mu gihe cy'ubukoloni Richard kandi yahashyiraga icumbi rye. Bivugwa ko yashingiye ku buryo hagaragaraga kuba ari hagati mu gihugu no kuba hari umutekano. Kugeza mu 1962 u Rwanda rubona ubwigenge, Kigali yari ituwe n'abasaga 600 higanjemo abacuruzi, ari nabwo hemejwe nk'umurwa mukuru w'u Rwanda. Uyu mujyi wagiye waguka, ubu ukaba ufite ubuso bungana na kilometero kare 730, aho butuwe n'abaturage basaga 1,600,000. Uretse kwaguka mu buso, n'iterambere ry'uyu mujyi ryarazamutse, ubu ukaba uri mu yirahirwa ku mugabane wa Afurika.
Kigali yashinzwe mu 1907. Mu mwaka w'1962 nibwo wabaye umurwa mukuru w'u Rwanda. Ni wo mujyi inkingi y'ubukungu bw'igihugu n'icyicaro cy'inzego hafi ya zose nkuru z'igihugu. Kuva mu mwaka w'1907 uhereye mu mudugudu muto cyane w'abantu 10 muri quartier ya Cyahafi, umujyi wa Kigali wagiye waguka cyane uva Cyahafi ugera Gakinjiro, Nyamirambo, Nyakabanda, Kimisagara. Mu burasirazuba umujyi wakomeje gukura ugana Gikondo na Kicukiro, mu gihe muri centre y'umujyi hazamutse uduce twa Kiyovu, Kimihurura, Kacyiru na Remera. Kigali yavuye ku bantu 20 b'abacuruzi mu mwaka w'1909 igera ku bantu barenga 6,000 mu mwaka wa 1962 ku buso bwa kilometero kare 3. Umujyi wa Kigali ugizwe n'umujyi ikigero cya 70% n'igice cy'icyaro ku kigero cya 30%. Kuva intambara ya mbere y'isi irangira kandi mu mwaka w'1890 kugeza mu 1916 Kigali yabaye umujyi w'Abadage muri Afurika y'Uburasirazuba yose. Yatangiye kuyoborwa n'Ababiligi mu mwaka w'1919 kugeza mu 1962. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 Kigali yitwaga Prefegitura PVK. Umuprefe wa nyuma wayoboye Kigali akaba na meya wa mbere wayo ni Rose Kabuye, wakurikiwe na Mariko Kabandana, na wakurikirwa na Protais Musoni, na wakurikirwa na Mutsindashyaka Theoneste, waje gusimburwa na Kirabo Aissa Kakira. Kuri ubu umujyi wa Kigali uyoborwa na Prudence Rubingisa. Paruwasi Gatolika y'umuryango Mutagatifu Sainte Famille niyo yabaye ya mbere yashinzwe muri Kigali. Byari ku wa 5 tariki ya 21 Ugushyingo 1913. Ishingwa na Padiri Max Theodore Franz Donda na Padiri Xavier Zumbier na Frere Alfred Brenda. Niyo paruwasi yabatije rezida wa mbere wa Kigali Richard Kandi. Ni nayo kandi ya mbere yashinzwe mu gihugu hagati. Yashinzwe yitwa Misiyoni y'umuryango Mutagatifu kuko ijambo paruwasi ryatangiye gukoreshwa mu 1959. Mu gutaha iyi kiliziya yaragijwe umubyeyi Bikira Mariya muri aya magambo: turasaba umubyeyi mutagatifu ngo azarinde kandi azarengere uyu muryango mutagatifu dutangije i Kigali. Nyuma y'igitambo cya misa abantu 6 bahawe isakaramentu rya penitensiya. Bukeye bwaho habaye indi misa 12 bahabwa umubiri wa Kristo, harimo na Richard Kandi wategekaga Kigali. Ubu ni paruwasi ifite imyaka irenga 107. Mbere y'icyo gihe mu Rukari Nyanza aho umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari atuye niho hafatwaga nk'umurwa mukuru mbere y'uko u Rwanda rubona ubwigenge. Mu myaka 61 ishize Kigali yari imeze nk'ibihuru, nta bikorwa remezo bibarizwamo. Mu bice binini byayo ntabwo yari ituwe, ahubwo byari amashyamba atabarizwamo abantu. Amafoto yafashwe na Dr. Starkix nyuma gato y'uko u Rwanda rubonye ubwigenge agaragaza umujyi wa Kigali udatuwe na busa, udafite ibikorwa remezo, wabarizwagamo imodoka nke zo mu bwoko bwa Volkswagen zizwi nka Gikeri cyangwa Kombe. Abacuruzi bagikora ibikorwa byabo mu buryo bwa gakondo badandaza hasi. Kigali yatoranyijwe kuba umurwa mukuru hashingiwe ko ari agace kari hagati na hagati mu gihugu. Magingo yahafatwa nk'igicumbi cy'ubukungu n'imiyoborere kuko ibigo by'ubutegetsi hafi ya byose ariho bibarizwa. Umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere 3 ari two Akarere ka Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge. Wubatse ku buso bungana na kilometero kare 730, ukaba uri ku butumburuke bwa metero 1600 ku dusozi na metero 1300 mu bibaya. Umusozi uzwi nka Mo Kigali niwo muremure mu dusozi twinshi tugize uyu murwa w'u Rwanda, aho ufite uburebure bungana na metero 1850. Kugeza mu 2012 buri kilometero kare imwe y'umujyi wa Kigali yari ituweho n'abantu basaga 1600. Gereza ya Kigali niyo ya mbere mu Rwanda yubatswe mu 1930 iri ku Muhima Nyarugenge. Niyo gereza ya kera kurusha izindi mu Rwanda kandi kabiranga imyubakire y'abakoloni, architecture coloniale. Iyi gereza yashyizwe ku rutonde rw'imirage ndangamateka. Ni ikimenyetso cy'amateka kimwe n'inzu ya Richard Kandi wabaye rezida wa mbere w'Ubudage mu Rwanda. Iyi nzu kandi yayubatse hagati mu 1908 n'1910. Ahitwa kwa Rubangura hari mu rugo rw'umwami. Mu kiganiro ikinyamakuru Igihe cyagiranye n'umusaza Kanyamugenge Joseph yatangaje ko yibuka ko hari inyubako yo kwa Rubangura hahoze ari mu rugo rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa.
yongeye ko hahoze Tom Muhima hari mu gikari cy'umwami. Umuhanda wa mbere wubatswe muri Kigali ni uwavaga hitwaga Etat Major usohoka ka Kigali ukanyura imbere ya Serena Hotel ugakomeza Soras ukarangira kuri rompuwe y'imbere ya Beseri, ubu ni I&M Bank, hafi yahoze perezidansi ya kera. Guverinoma y'u Rwanda igizwe na minisiteri zirenga kuri 20, kimwe n'uko ibiro bya perezida wa repubulika n'iby'abagize inteko ishinga amategeko ariho biherereye. Mu bayobozi bakuru bayobora n'abigeze kuyobora igihugu harimo benshi bavuka mu mujyi wa Kigali. Muri bo twavuga nk'uwabayeho umuyobozi mukuru w'uyu mujyi wa Kigali Fidèle Ndayisaba, uwari minisitiri w'umutekano Sheikh Musa Fazil Harerimana, General Gatsinzi Marcel na Professeur Romain Murenzi n'abandi. Mu bindi wamenya kuri Kigali kandi nuko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 umujyi wa Kigali wakomeje gutera imbere mu bikorwa remezo nubwo wanakomezaga kugenda uhangana n'ingaruka za jenoside no gusana ibyangijwe n'intambara, kugeza aho Kigali yaje kuza mu mijyi ya mbere muri Afurika mu kurangwa n'isuku n'umutekano. Si isuku gusa kandi kuko inyubako nziza zigezweho zariyongereye, inzu z'ubucuruzi, amasoko, imihanda ya kaburimbo iragurwa, indimi ishyirahangwa, amagorofa n'amashuri atandukanye guhera ku mashuri y'incuke kugeza ku makuru na za kaminuza birushaho kwiyongera. Umujyi wa Kigali ufite igishushanyo mbonera kivugwa ko kigomba kuba cyamaze gushyirwa mu ngiro mu mwaka wa 2050. Aya ni amwe mu mateka yaranze umujyi wa Kigali kuva ushinzwe kugeza ubu ari umwe mu mijyi iri kuvugwa na benshi kandi yifuzwa gusurwa na benshi. Nge mwari kumwe na Didier Panda, mwakoze kubana natwe. Muchas gracias.